hak jing la kai hak li Q1 ke PSG klub rem ya kalasi lile hado nyau levei gol ya ka gol ko benengkong la thep daw Kylian Mbappe tang hapo 10 minit ka badai ro tang thandai second kadai ro ko gol ko ba step tam ha ka li Q1 haden ka gol ko bala thep house nem thandai spa san puai kat ba ka gol ko ba la thep daw Lionel Messi hakam net ko ba ar nyau ka gol ko balai la thep daw Hakimi hakam net ko balai thandai kat bay ka gol ko saw bat ko basan la thep daw Neymar hak nit ko saw pulai bat san ruar di gol ba dang sa ar gol la thep daw Kylian Mbappe hak nit ko ban rip rem bat pra nyau ha ka ni ga jing la kai Kylian Mbappe lo ya ban thep ya ka hat trick ya ka shi gol la penbo daw Lionel Messi kat bay ki ar gol la penbo daw Neymar kat bay ya Neymar ya ka gol la penbo daw Hakimi bat ka wei lo ya hi ban thep da la de haba pasha ni ke jingala kai ka ba minta ka smoy ka PSG kla ya ban thep khan nyau gol tang na lai li jingala kai haba pasha sho sha Neymar ka long ayam ko best start ta jingo da ka ba ya ban thep san gol rangkat ke li ki assist na ki lai li jingala kai kat ba Lionel Messi ulu ya ban thep lai gol ni lai li jingala kai rangkat art li ki assist Kylian Mbappe saw gol niki atli ki jingla kai klempat yo ya ka assist haba pais ke way pat ki jingla kai Ines ke job ya ka adjust yo de ar leway gol wala da ka yukun tak ndai ngut ki pia amadan kum jero Kliman foot ke job ya ka nice dai way la no gol haba pai bet ke jingla kai ha ka Bundesliga ko Bayern Munich klub rem ya ka VfL Bochum hado nyau la no gol ya kini gol benengkong la thep daw Leroy Sané hak net ko sa Matthias de Ligt hak net ko Arrosan Kingsley Coman hak net ko lai pulai Sadio Mane hak net ko sa bu ar pat Ripel kat ba Christian Kamba la kum thep cha gol la jong hak net ko riu kon dai kat ba ko gol ko ba khado kala wan na Sergio Reve hak net ko nya kon riu haba pai pat ki jingla kai hak la Liga ka Atletico Madrid kelamat dak nam rem hak mat ko Villarreal da ar not goal kat ba ka Athletic Club kala job ya ka Valencia dai way not goal haba pai pat ke jingla kai den ko Barcelona bat Real Sociedad ka Barcelona kala job da saw dai goal ya gini ki goal la thep da Robert Lewandowski tang hakimit ka benengkong kat ba ko goal ko bar kalawan na Ousmane Dembele hakimit ko riu tang haden ar minute Robert Lewandowski lo ya ban thep yang ya goal ka balai kat ba gol ko ba khado la thep daw Ansu Fati hakam net ban nya kon dai leng ba kini ki saw gol ko Barcelona kla ko ki lai point ba pura na kan ki jing kon haba pai pat ki jing la kai English Premier League ka Chelsea kla sharem hakal Leeds United hado lai not goal kat ba ka Preston ro kala job ya West Ham da ar not goal haba pai pat ki jing la kai den ka Manchester City persya ka Newcastle kila kut da ki jing khai da mar da lai goal wala da ka Man City kala tam shmat ta mit ka basan nek ba kon da kon Henry ka Newcastle kala pen pai ya ka ni ko lamba o Mikel ka net ko ba ar pra kat ba ka Newcastle kala tampat shakmat da ar goal ya ka Man City haknet ko ba live kun dai bat san saw Henry ka Man City kala bat penya khai yang ba Erling Haaland bat Bernardo Silva haknet ko riu pro bat riu saw leng ba ka ni ka nam ya khai ka Man City kala ko tang 10 point na ka jingla kai ban yo new point nagi light li kijingan akai daga ni kan namnya kai ka Arsenal player ban bat dan ka kledo da ka biyo khandai point nagi light li kijingan kun te pelok tangin ngin si kendo pada ko video ko play shibona